Oruženi turski sili so Sirijska nacionalna armija počnale 9. oktober operacija Izvor mira koji imaše cilj protiv teroristički ekipi PKK i PYD. Nakon ovaj operacija turska armija čistili dve istoseverni gradi sirijski Tel Abyad i Resulayn od teroristički ekipi PKK i PYD. 17. oktober navečer američka delegacija, turska delegacija donovali odluki da pauzirale ovaj operacija koji se vika Izvor mira. I za 120 sata teroristički separatistički ekipi PKK PYD da ostavat regionot i da davat oružje to. Za tretji den se nalazime na ovoj pauzava operacija i na tretji den doznavme deka skoro 20 napadi imaše turska armija od teroristički ekipi. Predsjednik Republika Turcija Recep Tayyip Erdogan izjaviše včera deka ako za 120 sata ne dozvoluvat i ne ostavuvat region od terorističke ekipi, onda togaž operacija Izvor mira ke produžuva. Na isto vreme turski oruženi sili pravat čistuvanje antiterorističke operacije na grad Resulayn. Odmah do nas stoji grad od Resulayn i slušnavme i vidime deka turski oruženi sili čistuvat grad od teroristi i zemat oružje i uništuvat. Do svega od sirijska strana skoro 400 teroristi od ISIL ima vrateno na Republika Turcija i uapšeno u ovoj gradovi.